bifurije kugira gatanu mwiza cyane. Reka duhere kuri stade ya Santiago Bernabeu, dore ngaha rero aho igeze, akaba imirimo yayo rwose isa nkaho ari kugenda irangira rwose, ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma amakuru yacu y'ibinyamakuru, reka tuhere mu kinyamakuru Sport iki Catalunya, kikaba kitubwira ati rero umwami wa Clasico aka rero ari Lionel Messi bari kuvuga. Uyu mugabo rero kuva mu mwaka wa 2005 kugeza ubu ngubu amaze gukina Clasico 43. Muri izo Clasico 43 yabashije kubonamo intsinzi 19, hanyuma atsinda ibitego 26 muri Clasico, atanga assist 14. Akaba rero ikipe ya Barcelona ngira mukeneye ku munsi w'ejo kugira ngo ibashe kubona resultat zi Clasico. Ikinyamakuru AC kiti test ikomeye cyane kuri Zidane. Akaba rero uyu mutoza w'ikipe ya Real Madrid rero iyi ni Clasico imukomereye cyane, nyuma y'uko rero amaze gutsindwa match ya Cadiz ndetse na Shakhtar Donetsk, ndetse bikamugabanyiriza confiance. Akaba rero uyu mugabo kugira ngo yikureho igitutu agomba gutsinda iyi match ya Clasico ku munsi w'ejo. Reka twekeze muri Mundo Deportivo, yo iravuga iki kuri wa gatanu, ikabitubwira yuko ararume iri kuvuga mu ikipe ya Madrid, inzogera rwose ngo mirakubita cyane, mutoza merewe nabi. Akaba rero cyamakuru cyo kitubwira ati Barcelona yo imeze neza cyane kuko ivuye ku mugabane w'Uburayi yaritwaye neza. Ikindi kinyamakuru cyatubwira yuko Ronald Koeman agiye gukina na Zidane bwa mbere, nibwo bwa mbere bagiye guhura. Hanyuma ntago ari Clasico ye ya mbere agiye gukina kuko yakinnye nk'umukinnyi wa Barcelona, atsinda ndetse n'ibitego 5 ikipe ya Madrid. Ikindi kinyamakuru kitubwira kikatubwira yuko rero Madrid rwose iri muri kaon nyuma yo gutsindwa match ya Champions League na match ya Championa. Akaba rero ngo ibintu bimeze nabi, birashyushye bikomereye cyane. Zinedine Zidane rwose ngo yicarira intebe ya kumuriro. Akaba rero Raúl González Blanco ndetse na Pochettino ngo bari hariya ku buryo yakora amakosa yari yose kuri Clasico ngo yahita yirukanwa, hanyuma agasimburwa n'aba batoza bombi. Ikindi ni Sergio Ramos batamufite, bamaze gutsindwa match 7. Ikindi ngo abasore batoya cyane b'ikipe ya Madrid rwose ntago bari kuri hotel yo gukina ikipe ya Madrid. Kiravuga kiti Jovic rwose yaraflopinze, ni flop iraho ngaho. Hanyuma ikinyamakuru kandi kigasoza inkuru kitubwira yuko Zidane entreta match 5 amaze gusura Camp Nou nta nimwe aratsindwa, no kwitonderwa cyane. Mundo Deportivo ikabigaruka kandi natwereka resultat rero z'amakipe muri Espagne uburyo yitwaye. Sociedad yatsinze kimwe ku busa ikipe ya Regica, mu gihe ikipe ya Granada yatsinze ibitego 2-1 ikipe ya PSV Eindhoven, mu gihe ikipe ya Villarreal yatsinze 5, Sivasspor 5-3. Aka rero bitwaye neza cyane abasore ikipe ya Villarreal, Paco Alcacer yatsinzemo 2, Carlos Bacca, Foyce ndetse na Kubo. Aka rero batsinze ibyo bitego 5 ku ruhande rw'ikipe ya Villarreal. Tuvanga twekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani, La Gazzetta dello Sport yo iratubwira ati Milan Astenije akabisa. Milan yitwaye neza cyane, itsinda ikipe ya Celtic hariya Glasgow muri Ekose ibitego 3 byose kuri kimwe. Aka rero umusore yitwa Krunic, akaza kandi Diaz ndetse n'umusore yitwa Hoge. Aka rero aribo baje gutsinda ibyo bitego 3 rero by'ikipe ya Milan AC. Kuri Ado Sport rero kagaruka twerekana amazita yandi ma equipe. Ikaba rero uretse Milan yatsinze 3 ikipe ya Celtic, AZ Alkmaar yo yatsindiye Napoli mu rugo kuri San Paulo ibitego 1-0, mu gihe kandi ikipe ya AS Roma yatsinze Young Boys ibitego 2-1. Corriere dello Sport ikabitubwira yuko rero Conte iminsi itamworohere mu ikipe ya Inter Domira. Inter rero nyuma yo kunganya muri Champions League akaba ibintu bitameze neza cyane mu ikipe ya Inter Domira, nubwo umutoza ngari kugerageza gukaroma ama esprit, ariko ibintu birakomeye cyane ndetse match ziri imbere zishobora no kumwirukanisha nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Akaba rero kivuga ati muri Nerazzurri kabisa ntago borohewe muri match 5 bafite ziri imbere, bagomba kuzikina mu byumweru 2 kandi Covid ntibemereye neza, ndetse n'imvune za hato na hato rero baravuga Covid kwa ngo Ashraf Hakimi n'abandi bakinnyi, mu gihe kandi bavuga n'imvune rero ya Alex Alejandro Sanchez. Tutto Sport yo ikabigaruka rero kuri interview yagezanye n'uyu munyargentine Hernan Crespo. Akaba rero avuga ati Pirlo mu muhikizere kabisa, mu muhikizere mu muhigihe azabikora cyane. Hanyuma yanagarutse no kuri Paul Dybala rero avuga ati rwose Paul Dybala agomba kuzagaruka mu bihe byiza n'umukinnyi mwiza kandi azaheka ikipe. Reka tuvanga rero twekeza mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse rero kuri Aubavienne. Aka rero ari Pierre-Emerick Aubameyang wafashe ikipe ya Arsenal gutsindira hariya muri Austria ibitego 2-1. Aka rero ikipe ya Rapid Vienna rero bayiteretse ibitego 2-1. Funtas wakibanje ariko Ruiz aza kukishyura ndetse na Aubameyang aza guterekamo igitego cya kabiri nubwo cyabazwe nka offside, ariko nabonye abantu bakigarukaho benshi cyane. Akaba rero ikindi cyagarutsweho kabisa umuntu watubeshye cyane kuri iyi match n'umuzamu. Umuzamu wa Arsenal yatubeshye, twizere ko muri champion agaruka akaze cyane ejo rwose, n'abafana Arsenal benshi nziko twakemeranya no muri comment muraza kubimbwira kabisa. Ngaha muzamu rero ejo yitwaye nabi cyane, ejo sinzi byari byamubayeho. Ikinyamakuru The Sun kikakigaruka rero kivuga ati
Rascarinzi yo gusekwa kabisa. Akaba rero ikipe ya Tottenham Hotspur yitwaye neza cyane, itsinda ikipe ya Rascarinzi ibitego 3-0. Lucas Moura wenga misa n'ikindi bitsinze. Hanyuma umusore Vinicius yitwaye neza cyane, rero n'umusore mushya w'ikipe ya Tottenham Hotspur bakuye muri Benfica batiyemo, rero akaba yatanze assist ebyiri kuri Lucas Moura ndetse na wenga misa. Ikimakuru kandi kinagaruka rero kuri Gareth Bale watangiye mu kibuga, rero hari hashize iminsi 2713, rero akaba yongeye gutangira mu kibuga. Akaba rero umugabo yitwaye neza cyane. Mourinho ibitego 3 yatsinze, yagejeje ibitego 31 iseze kuva itangiye, akaba arushira ikipe yose muri Premier League ibitego 5 imukurikiye. Maranyagira muri iyi minsi kabisa Mourinho nta bya bis. The Sun ikagarutse kandi kuri James Maddison, rero wafashe ikipe ya Leicester City gutsinda ibitego 3 byose ku busa ikipe ya Zoria. Akarero James Maddison ngo rwose yagarutse kinyi match neza cyane nimugoroba. Maddison yatsinze n'igitego cya mbere, banasetekamo ikindi, Kenetier naco tanga assist ebyiri ndetse asena n'igitego cya gatatu, rero umunyanijeriya nawe yitwaye neza cyane. The Sun ikabigaruka rero kuri umutoza, akaba ari Carlo Ancelotti umutoza ikipe ya Everton, wavuze rero ati ibingibi byakagombye kurangirira ahangaha kabisa. Ancelotti rero warakaye cyane, rero nyuma yuko abanyamakuru abakinyi ba Liverpool bakomeje kugenda bavuga rero ku musore Pickford, yavuze ati Pickford byaramubabaje kuba yaravunnye Virgil van Dijk, nawe ntago byamushimishije, atariko ibintu muri kugenda mumukorera ntago biri fair, biri unfair, murekera aho ngaho kabisa. The Star ndetse na The Mirror zo zikaba zagarutse rero kuri Pep Guardiola. Akaba rero Pep Guardiola rero yavuzweho kabisa amagambo akomeye cyane n'umutoza w'ikipe ya Porto, akaba ari Conceição, akaba yavuze ati rwose ntago byigeze binshimisha cyane, ntago byabishimishije. Pep rwose yabuze classe ndetse abura na manière. Akaba rero rwose barateranye amagambo kuri touchline, ariko Pep Guardiola aje no kuvuga amagambo atari meza cyane mu kiganiro n'amakuru, ubwo Pep yavugaga ati ngo bashatse ngo gukopia bapesti, ngo bakoze copy paste ya match ya Leicester City yatsinaga Man City 5, ngo badefanda nkuko Leicester City yadefandaga, hanyuma ngo ashaka kubita counter attack, ariko bibuka ikintu kimwe ngo Leicester City ngo iyo yagize amahirwe yo guhabwa penalty 3 hashize n'iminsi Man City ntagigerana mubona mwiza na Porto, ahubwo igirana na Benfica. Uzarebe Benfica bajonde babahaye abakinnyi babahaye Ruben Diaz, bafite uyu mwana wabo Bernardo Silva, usanga nkaho Man City banye neza na Benfica kuruta Porto. So urabona rero ko baterana amagambo, ariko ntago byari byiza cyane. Conceição nari nzi ko ari umuntu ugirana impano mwiza na Pep Guardiola, ariko byantunguye cyane. Ikimakuru equipe mu gihugu cy'Ufaransa kiravuga ati rero imiyaga nkuba kabisa hejuru y'umutwe wa Zinedine Zidane. Zidane rero ntagamerewe neza cyane nyuma yo gutsindwa match yo kuwa gatatu, rwose uyu mutoza rero akaba ari gutakaza amababa kabisa mu ikipe ya Madrid, ikizere kiri kugenda kigabanyuka. Akaba rero iyi Clasico ndetse na match ya Mönchengladbach ngo barabimuteze cyane, bishobora kugira uruhare rero mu kazoza ke mu ikipe ya Madrid. Ikimakuru equipe kandi kikavuga kiti icyemezo cy'ubuyobozi cyo kutagura abakinnyi muri iyi sama gishobora kuba aricyo kiri kugira ingaruka ku ikipe kubiri kuyubaho ku musaruro mubi ifite. Uyu mugabo akaba yitwa Marcelo Lippi, akaba yaratwaye igikombe cy'isi na Bataliyani 2006 murabyibuka. Uyu mugabo rero umutaliyani akamaze gutangaza yuko yamaze gufata retraite kabisa, iby'umupira bivuyemo burundu. Hanyuma reka nkwereka ngaho amastade y'igikombe cy'isi muri Qatar, wamenye ko ibintu byose biri ku murongo, ni sawa cyane. Hanyuma reka dusoze kwa gakuru rero kahatari, nsigaye mbanzanira udukuru dutangaje kabisa. Dejan Stankovic muramwibuka cyane, yakinye ikipe ya Inter de Milan akomeye cyane, ubu ni umutoza w'ikipe ya Crvena Zvezda cyangwa se Etoile Rouge Belgrade. Iyi kipe rero nimugoroba yakinaga na Hoffenheim Europa League. Hoffenheim yanayiteye ibitego 2-0, ariko inkuru irimo nuko uyu mugabo yakubiswe ikarita y'umutuku azamurwa muri stade kwicaramo, kubera ko nta bafana bari bahari ngo bamusakurize. Yakomeje gutoza ikipe ye nubwo yarangije itsinzwe 2-0. Stankovic wanana, nizere ko benshi bamwibuka. Ndetse mukomeze kugira rero uwa gatanu mwiza cyane, hanyuma kandi mbifurije kugira intangiriro nziza cyane za weekend.